Айбазова Раиса, отчество? Азрет Алиевна. Машалла. Бер қараблай бір тұтшы, мен де бір қолыма бір алайым. Маблай тұтып тұр да. Маблай ақтылшық бұл жандан тока маблай тұт. Енді мен... Азрет Алиевна, быстренько. Мен шапка тұтмағалы, ненше жыл болғанды. Бер ақшық тұршы. Новый Карачай. Так, я сейчас увижу, где надо. Вот это надо? Надо. Вот это. Смотрите, товарищи. Байдымат хорошо работает. İş kolay olsun Baydamat. Sağ ol, vereyim çaganı koluna tutturayım. Oo, iş koydu. Tu maşallah. Как давно я не работала такая. Арлак bir tur. Maşallah bir karağız Baydamat Seyit Mazanovna qalay işleydi. Это вам что, шутки что ли? Ой, Baydamat. Не было, вот поэтому... Patiyaşa da bir körüp koysun qalay işleygenini. Патюша. Geçi. Она тоже любит вот такие вещи. Ну işlerge sügen adam. Ben Petunyalardan kusura almadım. Petunyalar bunlarları. Tak abla. Ромашка mı? Astra tülmüdü? Am abla. Bu Petunya. Petunya, bu roza. Rozalar mamam bol. Ayda kalı kokkaların bak. Varsa petunyalı bu kalatta. Hayda operatör bu kaydı şurada tuda. А там у меня помидоры. Сейчас все посмотрим. Посмотрите, пожалуйста. Ой-ой-ой, лебеди какие, товарищ оператор. Посмотрите. Oo. Maşallah. Karağız duvadaklağa kelip qalğan bizdə qızlı. Tu maşallah. Keçeruklan Seyit Mazanlı qızı Baydamat duvadak çıqlab kartqa düşödü. Malaçıklar. Lebeduşki mayı. Uçuğuz. Kuandırığız raya çıkma. Maşallah. Kor bolayım işlegen kollarına. Ma bu arbazını bulay ayrı tutkanına. Boğanında bir neme var kalay tempereket. Arbazından başlap malayda birinci atlamdan başlap. Başkan üyünü alıp neydi alamattı. Cüreğin andan da ayrı, andan da alamat. Sağ ol raya egeçim. Başı yesine de begeri qarab durdu. Jarağan 2 yaşı bir yaşçığı va uşqandı. Yaşı bula başı yesine de Allah cennet versin. Ne terik biz? Hamal yok. Yaşavalaydı. Men ne teng boldum ne de olsun. Kalay tek. Koydular kettiler aman katıla olur ek. Allah rahmet etsin. O kiştik. Ne? Ne canım küçücük. Ты снимай. Молодчина. Когда я лежала в больнице, она мне уколы ставила. Такая замечательная женщина. Она стихи отличные пишет, сказки пишет. Послушай, она меня хвалит, тухта. Она меня хвалит, подожди. Но не отвлекай, балам, не отвлекай. Salam ayt. Salam deydi Baydamat da. Maşallah. Bu candamın kumudu. Maşallah. İyi pomidorlar. Kada pomidorlar bu köjetirek. Bir qarağız bu başqağa bir qarağız. А как пройти туда? Ту, машаллах, ну посмотрите, Рая. Ой-ой-ой, урожай. Рая, а твоя фамилия как свое? Лайпанова. По мужу Айбазова. А Рашид Лайпанов, Магомед Лайпанов. Ол Лайпалла жуқмыла сене қысқа жуқ. Оғай не башқасы бар. Ала мені қарнашыларымдыла. Бабушкалары Кечерукова болғанды. Ну, все, значит, меня geçimse. Никакой роддом, никакой гинекология. Вижу, Роза Мира, вижу, иду. Сағат. Тоқта бір помидорчук алайым. Қызылчықтан. Оғай тоқтама. Bir қарағыз. Какие у нее помидоры? А ну, посмотрите. Машалла. Посмотрите. Они прямо целые... Мунчаклача. Целые грозди помидор. Ну вот так твоими ручками. Ой, какая красота. И тебя сниму. Алгышачи.
Allah'ını em sügen gülüt deyli. İli paygambarını. Bergen bereketi, hürmeti. Endigi gökkağa da gülgedi. Allah kuvvanç plasa ösün jettirsin. Bar bizinde. Amin Allah. Rasul Hacılay pallan aytaydı. Bu rozalarını bay ençi dinde sügenin. Seyir kapır. Tu maşallah bula da bir türlü. Uğayma bula bir süyüp zamanı bula yaşırıp. Toxta gel. Cilikleyin göre turama. Beri kayıt. Beri kayıt beri kel. Hayda cileklezleyik. Kel. Kesip olmasa hatta. Tintületeki karzatka. Oo, bir cilikçikte tapmayma. Tapmayma cilikçikli. Ne? Uğayızlı. Huyumdan tapma kalak keterkse. Menge bir cilikçik. Ma kara. Neme periske kalay değil. Kalan per niyet. Tu maşallah. Bula ne zatla elde. Bula da уже kebe başlağallar. Maşallah bayru karağanlar bir kara. Tu maşallah. Kara doğumalada. No, hot işleyen adam köresi. Köresi. Tu maşallah. İşleyen işleydi degen söz kertidi. Hot. Tu maşallah. Kayda pomidorçuk. Uuu poşuk. Sevdim. Kayda kapçı. Kap. Karayım. Bir kap ne boluptu? Kap men karap turgallay. Ma bayrum nemeliге bir kara. Nemeni kalay deli. Cumarık tavuklarını. Kuyruqları Karaçı. Pavlinni. Ma pavlinni hosla. Tu maşallah. Ne zaçık alıp geliyorsa canım? Rayeçka ne alıp geliyorsa? Посмотрите. Да Джангурда. Дальше иду смотреть подворье. Подворье Айбазовых. Иду дальше. Это еще, оказывается, товарищи. Вот этот гектар плантации, это еще не все. Идем дальше смотреть. Какая натруженица. Что творится в семье Айбазовых? Ой, Байдымат. Посмотрите, что творится. Kimni bardı bunlar başka? Sen aytığız. Camaat. Göz tiydirmeyiz. Kimni bardı bunlar başkası? Ну, meni sorgan eteme. Kimni konkretno? Maşallah, maşallah. Kapla. Bir karağız. Hoppa. Ma kapçıkla. Bala çığı, ana çığı. Ma bala çığı, ma ana çığı. Tu maşallah kaplağa bir karağız. Kızıl kapla. Oy. Terezeden kap bir genelde. 17 kilometre. Alay çekip Karaganda çekkendi Allah bir et. Bir karağız. Onu ol kızıl ne zattı alayda bir gül vardı. Bir karağız. Ne zat mı gülü dol gülle? Ma berip karağız bula ne zatlarlar? Ой, что это такое, я не пойму. Что это? Это что за цветы такие? Ай. Посмотрите. Это что, я не поняла. Надо было. Посмотрите. Посмотрите. Как интересно, а? Ту, машалла. Яблоки. Рясно. Ту, машалла. Опа. Посмотрите. Яблоки и цветы обвенчались друг с другом. Белая тыква. Вон она какая. Вот здесь аж целое семейство. Тыквы, тыквенок вот здесь спрятался. Посмотрите, вот он. Красавчик такой. Спрятался тыквенок. Вот они. Вот они. А подсолнухи, чё ж я на них не обращаю внимания? Посмотрите. Ну-ка, поверни лицо ко мне. О, птички все слопали, посмотрите.
Мне не оставили ни одну семечку. Посмотрите. Пустой подсолнух. Шляпка одна. Прелесть какая. Слава рукам пруженицы. Вот какая женщина, пруженица, Карачаевка. Так, что еще увидеть у нее? У Раи, у Раисы. Да что там, разве что-то видишь? Разве... И представляете, она говорит, раз... Черили, вот вижу. Надо ж, а. Какая молодец. А это Барсик, охранник огорода, да? Ты, Барсик, охраняешь огород, Раин? Скажи честно. Приблудный? Говорит, приблудный. Но она такая добрая, она не отгоняет, не шугает его, прикармливает. Шериледен не барды. Вот перчик. Надо ее перчика попробовать. Видите, я же не видела. Вот у нее и перец есть. Ух, она какая. Горький или сладкий перец? Ой, сладкий, а в этом году не уродилась она. Просто мне и некогда было заниматься этим. Ясно. Так. Просто заниматься времени не было. Аллах рахмат etsin. Қалай тейік. Қалай тейік, не тейік. Бірәру прямо хавачықта чайқай. Арбла бері гүллені. Бірәру көрінелі. Sen kumuşçulan alsan men de közüm karap duruyor. Dendi ok değil. Hemen alan alıp durasa da. Қайда хамам kumuşçulanın? O tobir katın hemen başkaları bile maktanıp. Alamatlarla orusladın. Dendi ok dedi. Oh dedin endi. Keçi. Мол, кызылла не затлала, тохтагыз. Это что-то сушится. Здесь ямы нету. Подожди, это что такое? Здесь ямы нету, а? Ой-ой-ой, какие-то яблоки. Покажи рукой, подержи. Машалла. Посмотрите, такое маленькое яблонько, еще девочка, а родила тройняшку. А тройняшку родила. Сколько лет этой яблони, интересно? Это такие низкорослые. Аллан алгамма. О, посмотрите, какое грозное небо. Обратите внимание, как лучи пробиваются через грозные тучи. Видите наверху? Вон. Видимо, дождь. Вот сейчас чуть-чуть подкрапывает. Это калина. Посмотрите. Ну вот это низкорослый. Сейчас мода пошла. В мое время не было таких. Нам приходилось залазить на дерево, чтобы достать такое яблоко. Ну какие они красивые. Ай-яй-яй. Машаллах. Калина вызрела. Калина най-на-на. Какой? А какой старости говоришь? Какой старости? И здесь у нее порядок. Неужели все сама успеваешь? Или тебе помогают кто-то? Сама? Вот это все огород сама, и цветы сама? И вот этот двор так в чистоте? Sağ ol canım. Raya Aybazlan'ı Ruslan mübeçesi, Laypavlan'ı Hazret Ali'nin kızıdır. Raya canım közüm. Ben de dışından söyleşeyim. Ayıp etmek uşağızga koşulganıma. Raya canım közüm. Sen ol жаш zamanında қалай ручугың сағатта да ручукса байдыматқа назмучу байдыматқа кесіңе назмула жаздырып сөйлеше келіп ушақ еткенікте қызшық айтады Гүлизар айтады ол бізде жашайды дейді да срочно мені ареттейме да анымда келгенбіз бір хабар айт жашауың үстінен қалай жашау Жашауыма қалай болықты как видите күрешеме ішлейме балачықларыма болушуға көрішемін. Maşallah. Da ne terikse, endi baş yerleri biz koyup ketkelle, meni de seni de yaşar zamanlarında. Allah rahmet etsin. Men de seni çama, sen de meni çasa. Dağı da sahibilerimiz vardı. Şarıga gerek biz, yaşarga gerek biz, balalarımız için.
tuğduklarımız için. Biz mutkuz bolup hamada cılap dursak Allah'ın da yürekleri takır boladı, aman boladı. O sebeple sen videoga da düşerge unamayın. Güçtemle buttan keçe kaldık biz ketmeye turuk biz degeninde korkutup oynagan eteme korkutup syomka kıldık tamam. Nu ana aytkanym sый berdin oturdun sağ bol canım közüm. Ben de oynap aytama korkutup degen. Ülgülü adamdı, ülgülü atanı ananı da balası da. Anası Toturkul ana, Razımхан, Sultanlı kızı, atası Laypalı adam. Pek ulu ege elde ülgülü üde gide öskelle. Bir yaş bula, beş kız bulup. Nu ne teyik, avuşkallarını da Allah cendetletsin. Geçle savdula. Karnaşa ketti hocamız karnaş. Atana da yok. Aybazlan canını aytsam da en bek aytarım Aybazlanı Muhammed'di. Kazavatlı zamanında bizge Karaçay Respublikaga Nemesle kelgen saatte Muhammed'ni Nemesle öldürgendili. Nik? Ulu zaravatlık cehdi bölgendi. Kalay nek boğandı? Nemsalar Tancılığı kelgen kişi bolup Nemeslerge aytkallarına kelişmegende ol Allah aytkanına sıyınmagandı. Allah ne? Sudya bulmuş degendi. Ulu işi de boğan adam boğan kralın alında durgan adam boğandı. Allah kelgen közüydü. Allah'a kelişimli sözü de işi de Allah'a kelişimli bulga gerek boğunta. Sonra Allah elini milletin alında durgan adam Allah aytkanına kelişmegende Nemesle Muhammed'ni öldürüp koyarlar. Kor bolayın mı cırlağanım? Aytkan edin bir gün sen tavkel, süymeklikni tatlı sözlerin. Men acılı cevap vermeyin, aksın ama ol günden beri. Jolga çıkıp saklayma seni, men barlıkma körsem alına. Gözlerine karap uyala, hor bulayım derme canına. Öz Allah iyilik versin. En malı etkeninde çıksa da kör sağ bol canım sağ bol. Biraz kalaydım. Adamla ayıp etmeyiz. Meni kölme jeteyim dep bu sözlerini aytты. Erteden de tanışlabız, birbirimizni sügen adamlabız. Nu jaşav kalaysa da alaydı. Biri anda biri munda çabuşu jaşav. Manença жылны men körmey turgan raya egeçimi. Birbirimizge pırt egiyek. Telefonla da звонить eteyek ol neme проводнойлабla. Em artında tas bolup kaldık birbirimizden. Bir güne tabıp uşak ettik. Sağ ol canım. Ты самая умная, самая хорошая. Sağ ol canım. Ben de komşulan... Anası bek belgili komşu. Komşu? Toturkullanı sultanı kızı Razımхан. Ondan sonra... Maşallah. Annemi... Naziye Hasanovna Çayilova, Baya... Elinizde Baya'nı tanıyma hoşum edi. Ondan sonra Elkallanı Şurumbini biçesi Kulizar. Hay. Şurumbini kızı Zinfira. Tu maşallah. Ondan sonra kimle aytayıq? Da men kobuzçulu izle baylanayım. Sonra men yenik tapmaysa kobuzçu saatte. Şurumbine geçi Kulina. Taptık kete biz sonra. Maşallah. Ayında ne aytırga degenik? Aha. Ayçı kimle seni üzügünde kimlerle bulay jarıklıkka isbelgelle? Svetlana abla Gaля ne? Egeçleri. Ne telli ala? Галя поет, Галя танцует. Maşallah. Дом культурада да иштеп турган. Sveta. Sveta. Света сейчас она директор МФЦ директора на Черкеске, на гармошке играет, очень прекрасно. Kobuzda da mı soğadı? Gitara da soğadı. Gitara поет. Gaля da soğuk olur gitara. Tüm maşallah. Fahmuluydegi. Senin ege fahmın var etme bu. Anan da kobuzçu. Egeçlerin kimi soğat kimi cırlayt. Ne zatteydi?
Я только танцевать. Da oldu ustalıktı maşallah. Seni süyegimde tansivat etmeye ne amal var edi. Narat telik çıkacak subayçık. Tamam da. Maşallah. Ты сейчас я чуть похудела, такая. Bek narmani çıksa. No, kız zamanında işte. Allah jarıklıktan ayırmasın milletimizin. Endi bir kara ketmeyi bulmaydı millette ketken etet. Kimi kartlık ba, kimi çurum kaydam cüz türlü sultav tabılıp. No ne değil? Гитмили, ты в Джеренбане. Var edi. Аллах, у тебя столько песен, я знаю твои, могла вспомнить это алмаймансın. Sağ ol. Көп жырларың бар. Vallahi başkası vardı. Senin vallahi tanışın şağırayın dol karaşı. Allah iyilik versin Baydınat. Oho. Yaşa Murat'ına. Şabaşka, pomidori, slivi и так далее. Birbirini erteden tanıgan bilgen iki adamla birbirlerine yolukturup koygan. Ol suaptı. Ol suaptı. Ol suaptı. Maşallah. Baydım hatta seni tanıyıp bilmiyorum.